buat, saya menggunakan air syifa sebab saya mengalami masalah rabun ini. Ialah kita dah berusia kan, dah nak hampir mencecah warga emas. Jadi Allah berikan saya sedikit masalah mata, rabun jauh, rabun dekat, rabun silau, tak apa benda, apa semua ada lah. Jadi Alhamdulillah, kalau siapa-siapa yang mengenali saya sebelum ini, kalau saya buat live TikTok ke, buat apa ke, saya mesti kena bercermin mata lah, bercermin mata. Sebab tu tuan-tuan melihat saya malam ni, saya ni kurang handsome sikit lah, sebab tak pakai cermin mata. Jadi selepas saya menggunakan air syifa, Alhamdulillah, Allah berikan kepada saya, Allah kurniakan kepada saya, cermin mata saya itu yang untuk rabun dekat itu saya dah boleh buang. Dah memang kena buang, dah tak boleh pakai. Masya Alhamdulillah. Itu yang Allah. Alhamdulillah, itu yang Alhamdulillah. itu yang Alhamdulillah, Tania. Alhamdulillah. Oh. jadi macam itulah Alhamdulillah, saya menzahirkan sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berterima kasih kepada sahabat baik saya, Saudara Cik Manan, dan